Bugün bizning bik uzunchalikli chaqirilish. Chunki topshiruv oxirida biz sizning bilan birga Qozon kiyirmani saqlagan sirlarini osharga tirishirmiz. Sirlar Qoban ko'li tubida, Qozon suv yilg'asining ikkinchi yorunda da bor. Lekin bular turida so'ngroq. Hozirga bilimlarimizni orttira turaylik. İdigey dostani degash isingizga maktabda o'qigan kitob tushami? Nishikina bo'lmasin, bu eser 14-15 asırlarda bo'lgan tarixiy voqealarni suratli. Ammo birinchidan doston lira epik eser deganni anglata. Ikkinchidan İdigey turundagi doston shu zamonlarda tug'ib, 20-asrga xatli xalq tilida, shishanlarda saqlanib, buundan buunga ko'chib kelgan. Albatta, tildan tilga ko'chgan eser o'zgarmay qolmagandir. Üçüncüden, hayır. Hazır borasında işitirbiz. İdigey dastanda negizde 14. yüzge münasebetli vakigalar tasvirlana. Hem bunun üzerinde tuktamış İdigey, Kadir Birdi, Şah Demir, başkalar. Buna şuşu riyel vakigalar bilgili bir edebi gövdeleniş tava. Hem bir de buna nelerinin İdigey indi kursetile. İdigeynin tegi dastanlarga xas bulgan şey İdigey ideallaştırıla. Lakin onun da iş gamelinde hazır şunda yaramağın eybirleri var. Hazır şuşu. Ondan hazır ol mesela özünün tegi tuqtamışqa karşı küreşte indi özünün negen menfaatin küzde tutup Aqsaq Demirni şaqıruda da rol oynayı. 1391 yılғы soğuşta hazırımda Qındırşı şuşu Samar bilen Şiktaş unda soğuşta indi Altın Urdağa xiyanet ite. Mine bular hemmesi de. Hem mine bu dastanda demek indi bilgili bir derecede halkının yetekçilerinin üzara hazırşında cevaplı kişiler üzara tekilşi almauları. Birbirine uçluk kılıları gövdelengen. Ondan sonra İdigey'nin tağın bir yağı var. O bir mezgilde yine tuğan eybir tügül. Adette Nuğay Xanlığında hazır şuna İdigey nesilinden bulgan kişiler birazdan idare eder. O men Altın Urda'da ondan sonra xanlıklarda Şıngız nesilinden bulu şart. Lakin bunda indi İdigey'nin teki Şıngız nesilinin kiyovuna. Ondan sonra Aqsaq Demir de Şıngız nesilinden bulma öz vaxtında emir etip Şıngız nesilinden bulgan kişini tuta. Şu şeyaktan. Hem ondan indi mina şu Nuğay Xanlığının hakimiyeti şu Şıngız bilen İdigey bilen beylengeç ana indi ayrıga kirek. Legendalarda tuva. Legendalarda indi İdigey'ini bilgili bir derecede ideallaştırı da var. İdigey bitel şunsı mina zakunna hakimiyete xanga karşı Tuktamışqa karşı kürüşü. Tuktamışның yok etilüğünde anın gayı var. Ondan şimdi özü ilinin tışında turguzurga tırışıp qaray, lakin indi bir ana karşı küreşken kişi onun bütünlüğünü saklap kala almay. Hem özü de şu intrigalarda başkada indi özü de kurban bula. Demek 15. yüzyılın başlarında Altınurda ekrinep bütüge taba yüz de başlay. Hem birazdan ondan indi evvel onun neyin Aqsaq Demir vaxtında urgeniş ölüşleri, Xarezm ölüşü tartıp alınan. Ondan şimdi hazır birazdan tege Kırım Xanlığı, hazır şundan işe başlay Kırım Xanlığı. Ondan sonra indi nege Astrxan Xanlığı, Qazan Xanlığı, Sibir Xanlığı, Ulu Urda. Mana şunday Altın Urda'nın devamçısı bulup olarak biraz yaşaydı. 1502 yılların Ulda yokka çıkarıla. Bizning kayıvravlar şuşu 14. yüzyılın 15. yüzyılın ortalarında darala başlagaç. Ondan sonra devam etken Ulu Urda'nı Altın Urda deb aytuvchilarda. Bu dürüst tugul. Ol indi o'zi mine başka xanlıqlar bilen birge gerçi ol tegi onun devamçısı ula dava etse de ulanın başka Tatar, Kırım, Qazan, Kırım xanlıqları bilen bir derecedeki şunday devlet. Demek mine bunda hazır Tatar devletleri varlığa kile. Xanlıqlar. Olar indi özlerinin tegi siyasi yaktan, başka medeni yaktan Altın Urda tradisiyalarını devam ettirirler. Küp nersede. İndi xan bulurga te Şıngız nesilinden. Ondan sonra hazır ondağı tegi yasını tutu başkalar. Hem ondan indi bularda ne var din yağından eğitimeli miyim? Altın Urda da Bulgar, Xazar Xanlığa dini yağdan tolerantlık bula. Hem bu devletlerde bu Altın Urda'nın songu xanlıklarda da hazır olarda din yağından tolerantlık bula. Zerikliği yok. İrkindik onda. Ul yağından da hazır şundan. Ondan sonra hazır bir de nege Uzara mana nelerde tegi halkı elekegi tradisiyonu devam etken Tatar
Şuna göre onlarını yışkına Tatar memleketleri deyip irteler. Tatar memleketleri. Resmi dil Tatar dili, eski Tatar dili. Onun yazıları başka yetkililer şunu gösterip durar. Hem anda mene nigayinde elbette tüp din İslam dini taralgan, garip Farsı dillerin İran'ın kim tarala. Ondan şimdi onlarda mene şimdi mektep medreselerinin buluğu, galimlerinin başkalarının buluğu bilgiler. Altınurda aşırındaki bir kudretli tügül, indi şulay da hazır özlerinin tege siyasi yaktan çalıştırmaşa müstakillikке iye, özlerinin devletleri bulgan halkları. Kızganış bu devletler indi uzak yaşamay. Uzak yaşamay. Mesela Kazan Hanlığı 1440 yılların işkan Kazan Hanlığı indi bir asırdan soň yokka çıgarılar. Astrahan Hanlığı bilen de şulay yok. Sibir Hanlığı 1583 yıllarga kadar devam etdi. Bulardan Kasım Hanlığı indi şuşu çırlarda işkan, hazır oğlu Kurşak hükümet boyunca 1680 yıllara kadar yaşay. En uzak yaşayan elbette Kırım Hanlığı. Ol 1783 yılını şuşundan indi tarih meydanından müstakil devlet bularak yokka çıgarıla Reşey tarafından yollap alına. Mine bu şırdan hazır nerse bu indi bizge bu yakkarak tarih. Bularının hazır nişik, tege megarife, dilli, edebiyatı nişi gerek. Hem mine bular barlık yaktan da diyerlik altın urda elikege tradisiyalarını devam ettire. Elbette yanarak istele. Bu şırda kupkine şurunda yazma isteliklerinin tuğu bilgili. Lakin altın urda şırında alanın şaktı yokka çıkkan. Bu şırdağı edebiyatını mine göz allasak bar bulgan edebiyat dege türlü yazma edebiyat türlü karakterde. Hem bunda min başlar idim en birinci mine şunday kabir taş yazmalarından. Kabir taş yazmaların kuyu bizde ilikten kilgen gadet, yazılı. Hem mine bu indi Nige Tatar hanlıkları şırında ul kin kulaş ala ülgen kişinin kabirisinde bizekli ornamentlar yağından. Hazır şundan kabir taşınmanın zamanında Harun Yusupov nıklap öğrengen idi. Ondan sonra Ferit Hakimjanov alarını nıklap öğrendi bizden. Ali İsen Galimimiz. Hem bir de mine sengati yaktan da dige bizekli ornamentlar bilen. Hem onda indi şu tekstler tarihi kim onda yaşayan. Hazır onun vefat bulu vakıtı hem hatta ondan şunday şiiri yıllarda var. Mesela 1523 yılın yazılgan, koyulgan bir kabir taş yazmasında mındı yarak nelerde ölüm canım şınkar bulup iştidi. Mene mında mifologi bilen beylenişli. Dege işti dünya şitliginden tarsınıp köngülüm kışıdı bit tukay. Mında da şınkar kış bulup işti. Hazır şuşundan indi mında özünün ölüm kuanışısı gitti. Ölüm kuanış vasarjestuyt ölüm smet. Indi benim kuanışım gitti. Indi ömür uzdu tabılmaz istegen tilevlengine tabılmaz. Şuşunda yıllarda var. Demek kabir taş yazmalar, onların til yağından Bulgar kabir taş yazmalar degenin köpçülüğü Altınurda şırına qarayı. Tegi şırdan azgına, onda kaybir neylerde hazır işi başında saklanan elementler var. Indi bu Altınurda Kazan Hanlığı şırına münasebetli kabir taş yazmalar şaktı küp, onlarını hazır galimlerimiz ürene, onlarını nelerden bizden Erik Khadiyev, Sıngı Hemşul şırlarında, ondan sonra Raif Merdanov, ondan başkalar hazır vaxtda onlarını nıqlap öğreneler. Onlarda bizim tarihimizga, medeniyetimizga qağlışlı küp neler var, materiallar var, məlumatlar. Ondan bu şırdan kilip çıkkan yetkililer arasında yarlıklar, yarlık, gramata, жалобный gramata. Bunda altın urdaşlarında da kilgen ninde de bolsa hukuk birle, onlarga tege şuşuniler, üstünlükler birle. Hem şuşunda yarlıklarda mesela İbrahim Han yarlığı var. Ondan sonra hazır neyinki var? Muhammed Emin Han'ın yarlığı, Sahip Gerey Han yarlığı var. Mene şunda yarlıklarda bu devletin tüzülüşü başkasının güzelleri til yağından. Hem bundan tağın bir kızıklı moment Muhammed Emin'in Polşa Karoli Alexander Brig'e yazına hat bitigi. Bu yazmanı bana min maqtanı ve etmeyim, minanı fədini eğlenişke kirdim. Zamanında Gayaz İshaqı 1928-39 yıllarını Berlin'de, Varşava'da Yana Milli Yıl jurnalını çıkarır. Hem şuşunda indi Polak kalimleri Polşa'da arxiv materiallarına nigizlenip, ondan material taba Muhammed Emin Han'ın hat bitigi. Yani hat yazığı.
Bu indi müracaat ite Muhammed Emin mene biz de şuşlaydı. Mene hazır şuşundan bu xat 1506 yılını ul adreslangan. Hazır şuşundan mene de Urus patşaları sözlerinde tırmıylardı. Vaqda itkeş vaqdələrin buzalardı. Bizge bir gelip karşı kıraşırga gerek. Mağlum ki Muhammed Emin indi başta Moskova hizmet etse de müstakil xan bulgandan sonra özünün siyasetini uzdıra. Hem indi bu tınlamay başlagaç Moskova patşasının üstüne gasker jibere, lakin onun 60 minlik gaskerini kırdıra. Ondan sonra ikincisi yunga girişe, hem bunu da tilge ala. Mine bu xat bittik binanın tegini de gazette, jurnalına bastırgan edim. Ana benim kitapta da var. Nişektir mına bizim tarihçilarımız deyişli fenni eğlenişke kirtmeyi. Tili şuluk, eski yazma tili. Şuşundan, eski Tatar yazma tili. Bu şırdaki yetkeriler edebi eserlerden olar bir neçe avtorlar. Men bunda sanar idim, onların kaybırlarının bir eseri, kaybırlarının bir neçe eseri saklangan. Bunlar arasında Ümmü Kamal, Kul Şerif, Şerifi, Muhammed Yar hem başkalar var. Bunlar arasında mene ayrıca mühim urun alıp tura Ümmü Kamal, İsmail. Ul yakınşa 14. yüzyılın ikinci yarısında tuva, ondan şimdi hazır Ümmü Kamal neydi? Şu Türkiye'de başta İdil boyunda, Tınyak Kafkaz'da, Kırım'da yaşıydı, ömrünün ahırın Türkiye'de uzdıra. Hem ondan indi anın şul 1475'te migen şul tirede vefat bulgan yılın ıntıvrak verdim. Nige men bir Türkiye vargaç Türk'nün bir galime indi benim yazganını görgende datını onun da nişep tügeleytigiz şu yılını ulgen ol bizning Konya tiresinde onun kabri dedi. Türkler onun mana bu İdil boyunda yaşaganlıkların bilip tevitirmiler. Hem onun şiirleri nide dil yağından ağır, garip Farsı sözleri kubalarda. Ümmü Kamal İsmail'de. Hem şın mağnasında sufişilik ruhunda eserleri. Degi nelerden sufişilikni bu dünya kızıqırga yaramay, bu dünya vakıtlı eybir, tegi dünyanı Xuday Teala'ga mine köngülde targa kirek gışık turunda sili. Allah'a muhabbet gışıkını tegi ilah nite zorluyor, absolutlaştıra. Hem bir de kızıklı misalları var anın. Mesela bu dünya ul ne dey? Mihmanhanede bulu, konakhanede bulu bilen bir. Kişi kile kite, dünya kala. Ondan sonra bu dünyada nelerinden de bozar gibi. Tüslü eybirler bilen, sina kızıkmadı. Ondan sonra kışlardı, sayırıydı, türlü can iyesi. Bunlar da şuna bizge tiriklik birgen için Xuday Teala'nı zorluylar, medihliler. Ey sin edem balası, seni de bit Xuday Teala tudurgan, sin indi nişik Allah'ını hiç de ıntırga yaramay. Mına şunday danlı, hem şiirleri lirik yaktan bir kişili, hem Ümmü Kamal şiirleri bizde gacep king taralgan. Kul yazmaları anın uzun 19. yüzyılda basılıp da çıkan, bunu indi bizim galimler ürendi de, bastırıp da anı şundan eserlerini bastırdılar. Indi bu şırda icat etken ediplerinin birisi Muhammed Emin. Muhammed Emin ul nige Kazan kanıda. Bunun hakkında mine bizning zor hazırgi şırda isen Xuday Teala özüne isenlik birsin. Marat Amirxanov'ның nige romanı da var. Muhammed Emin anda. Ne yanda bir romanın ismini unutup jiberdim hazır anda tip girayı. Neçe kitabanın zor şuşunda olpat şahıs ikenini görsede. Muhammed Emin edebi eserler bilen de yazı bilen de şugullanı. Hemine bir şiiri anın nige hücü satir ruhunda. Aksak Timir'nin şuşu kişilerge, halkka ilge ziyan kitiruun faşite ol. Kul Şerif, Tatar kişisine bik kadirli isim. Ul Seyid bulgan, yani onun kilip çıkışı Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ınıgı Hüseyin nesilinden deyip sanalgan. Kazan xanları Kul Şerif'e hürmet kürseti yüzünden otqa otlanıp bargan jirden toktap, jirge düşüp, Seyid'nin şapanın ube turgan bulgandı. Şundan da, bu meşhur şahıs halkı, din, devlet için bir küp hizmet koygan. Kul Şerif, gajayip usta diplomat, galim, din bilgisi bulgan. Edebiyette de öz izin kaldırgan. Kızganış onun turmuş yolu facialı tamamlana. Ama Kazan xanlığında seletli, zotlu şahıslar küp bulgan. Kaybirleri turunda işitkenimiz, okuganımız da var. Şuşu Kul Şerif, ul indi edebi eserler yazı bilen de şugullanı. Onun mesela bir neşe şiiri Bakırgan kitabına türkelgen lirik yaktan bir kişili olar, dini sufuşu ruhta. Ondan hazır nide
Dağın bir poema var. Ana indi qaybirəvlər bizning xalqda şuşundan nega qissay hübbi huja degen. Bizdə taralğan ol ana nega şuşu Qul Şərifkə nisbət etələr. Lakin stilləri bik duru kilmim. Min özüm bik quşulub gitmim. Ne hübbi huja mında indi tarixi şəxslər anda Hakim Atalar qatnaşa, Süleyman Baqırğan ilər. Менә бу Кул Шәриф. Ondan sonra bu şırda tağın bir şair yazışı bula, ol şair түгел, әдип Şərifi. Onun bir kuşamatı Hacı Tarxani. Hacı Tarxani hazır şuşundan ol yakınca 15-ci 16-cı əsrin başlarında, 1-ci yarısında, ortalarında yaşay. Hem onun nege Zəfərnəməyi vilayəti Qazan əsəri. Qazan məmləkətinin jinüvü. Ol 1550-ci yılını yazıla. Bu əsərinin barlığını biləydik biz, lakin nişiktir bizdə şunday taralmadı. Anı təvgi mərtəbə ol bit nege şu Qazan xanları ismindən nege Qazanın yetakçiligi ismindən Türk Sultanı Süleyman Kanuni'ye müracaat yollayırlar. Bizə yardım etiniz. Süleyman Kanuni hem şuşu əsərində Türkilər. Lakin Süleyman Kanuni indi mana tevaqlanası kilməyəndir görəsən. Bu haqda mənə Gayet İshaqinin İslam məmləkətlərində yazması var. Benim başqa zor işlərimdə var deyib, bulay vaqlanmadı. Hem axır şikdə onun üzündə həzir Qara Dengiz Kafkazlardan qısıb çıxardılar deyib. Şu nelerinden, Osmanlı imperator, Osmanlı sultanları. Hem mənə şunda barıb iləgə, anı təvgi mərtəbə Türkiye'də yaşavşı Zəki Vəlidi, davada bir şəxsi kitabxanadan 1960-cı yıllarını bastırıb çıxara. Ondan şimdi ol Türkiye'de tağım basıla, hem bizden birinci bulup ana Ferit Hakimyanov Qasırlar Avazı Ekhivikov jurnalında Rus dilinde bastırıp çıkardı. Tatar dilinde anım Marsil Ahmedyanov. Zəfərnəməyi vilayeti Qazan. Şeşme hem tizme yollar katlaşmasından ibaret, hem bir de mına şuşundan nege məğlum bulğanca 1549 yılının dekabrında bulsa gerek ol, Ivan Grozny Qazanını alam deyib zor əskər bilən kilə. Hem mında birazdan indi nege fevral ayında nege Qazanlar bir karşılık görsətə, şu vaxtda salqınlıq, hava tırışlar da dibində bir zor yuvaltılar bilen Ivan Grozny kiriş şiginip Məskəvə qayıtıp gidə. Birazdan 2 yıldan sonra tağın kilə. Şuşuna negizlənən əsər. Zəfərnəmə Jingu xatı, vilayeti Qazan. Hem bunda mine bu yazmasında Qazan xanlığının avtor görsətəyin ilikdən Bulgardan kilüvün. Şunun bilen beydi. Hem ondan mındayıraq, onun yağından indi kafirler şırnap algan. Ona barı tek Xuday Teala hem üzlerinin Xuday Teala'na yardım etala, üzlerinin yine mine şunday. Üz kişiler birine böyle saklanı aldılar. Şu yağından. Hem bunda mine basıp algan Ivan Grozny'ga ulanı Melgun İvan deyip atayım. Melgun İvan, Praklati İvan. Bu da senin yerin tügül bitti mından ilk kildin sen dey. Это не твоя земля. Қазір şuşundan. Hem mında tağın bir kızıklı bu əsərdə şunысы var. Qazan haqqında mənə bizning ədəbiyyatda birinci bulğan şiir. Hem Qazanның tigi bütün jire, bütün maturluğu, onun bütün tirəyinə nur berü, bütün Qazan sözü, iki məğnədə Qazan tuyundur aş pişirətdirğan, özünün rizığı bilən bütün tirəyinini dolduruşu. Hem onda da avtor aytəm. Bu da iləgilikdən de xanlar şəhəridir, hem şərifidir. Sen özünün şəhərini saklamasan, kiləşək bunun alında niçik cavab verirsin? Alğa tabanda qaybir farsında şiirlər var. Qazanның batırlığı, mine batırlarca küreşuşu, Qazanı saklawçılar, ekiyet heroylar rəvişində tasvirlər. Mine şuşunda əsər. Bunu fəndə indi yarım tarixi, yarım ədəbi əsər deyib kabul etilgen bir kızıklı əsər. Lakin bizning fənni eylənişkə indi bir kirib kitə almay bu. Fənni eylənişkə kirib kitə almay. İndi alğa taba hazır bizning bu şırdağı yazışlardan başqaları da var. Şunlardan elbette en kurunluk isim min aytareydim Muhammed Yar. Muhammed Yar Mahmud Hacı oğlu. Bu indi mana agar da Altın Urda şiir edebiyatının kulminatsiyasını Seyif Sarayı teşkil etse, Qazan xanlığı şiir edebiyatının kulminatsiyasını indi Muhammed Yar Mahmud Hacı oğlu teşkil etse. Hem yakınca ol mana 1497 yılına deyip, doğan deyip qarar. Bu şartlara uçta alındı. Tiren bilimli, tüplü bilimli kişi.
Аның теге ниле руханилар нәселеннән булуы аңлашыла. Мөхәммәд Әмин каберлегендә әле мөҗавир да булып тора. Бездә мөҗавир те кабер караулысын бик мискин дип карыйлар. Ләкин инде мөҗавирлар бик гыйлемле кешеләр, бик абруйлы кешеләр тора. Мин моны мәсәлән Кырымга баргач Бакча сарайда Кырым ханнарының зиратында булганда белдем. Аңа тикле дә шушыннан. Һәм менә Мөхәммәд яр нигә бер вакытта Тылмашта була ул. 1549 елны Казаннан делегация җибәрелә Мәскәүгә һәм инде шушы килешү дипломатик таләпләрне бозып Иван Грозный аларны кулга алдыра, кайберләрен үтертә, төрмәгә яптыра. Инде 1549 елның июль аенда Мөхәммәд яр явызларча Муром тирәсендә үтерелә. Моны без каян беләбез? Моны Марсел Әхмәтҗанов инде тапкан документ буенча теге Нугай ханнарының шушында язышкан хатында Нугай ханы Сөембикәнең әтисе Йосыф Мирза яза. Нигәдә я прошу вернуть менә хәзер миңа инде шундый Талмаш Мөхәммәд ярны кайтаруын дип. Шуннан тегеннән җавап килә. Нигә инде хәзер мин аны кайтара алмыйм, так как он уже умершлен, үтерелгән дип. Менә монда күз алдына килер шагыйрь Мөхәммәд яр әгәр дә бер урыс язучысын шушылай үтерсәң, алар сөйләп торалар. Моны безнең күп кеше белми ул ягына. Мөхәммәд яр безгә 3 әсәре белән билгеле. Башка әсәрләрдә билгеледер. Бер әсәре аның Нәсихәт дип атала. Нәсихәт шигъри күптәннән билгеле. Аны Салихҗан нигә Мартимян Ивановның 1842 ел христоматиясына кертелгән. Аннан соң үзенең христоматиясына 1859 елда төзелгән христоматиясына Салихҗан Күкляшевта кертә, символик истәлектә. Анда шушындый фикер уздырыла, кеше үз күңелен пак тотарга тиеш. Анда хәшәрәтләргә урын булырга тиеш түгел. Аннан 2 әсәр аның. Төхфә-и Мәрдан әсәре инде 19-ны электә билгеле була. Моны Березинда 19-нчы йөздә өйрәнә. Аның кулъязмалары да шактый. Заманында аның бер нөсхәсен менә хәзерге нидән Барда районында, нидә Мәсхүд күренекле җырчыбыз, моңчыбыз, кишебез Мәсхүд Имашевның туган авылыннан да 1962 елын табып кайталар. Аннан башка кулъязмалар да бар. Хәзер аннан аның икенче әсәре Нуры Сыдур. Күңелләр нуры. Төхфә-и Мәрдан инде егетләр бүләге, ирләр бүләге Нуры Сыдур 1541 елда язылган. Бу әсәрнең тәүге мәртәбә гыйльми әйләнешкә кертүче моны Нақияга Исәнбәт. Казандагы бер теге макулатурлар, сатайский китаплар сата торган урында таба да уланы Совет әдәбият журналында бастырып чыгара. Шуннан кирип китте. Һәм аннан инде Мөхәммәд яр иҗатын бу әсәрләрне күп яклы өйрәнүче безнең Шакир ага Абилов булды. Кыскасы безнең элеккеге әдәбиятыбызның зур белгече иде. Кулъязмаларны. Ул кандидатлык диссертациясе яклады. Аннан шунда 1966 елда аның теге бераз кыскартып поэмаларын бастырып чыгарды. Аннан соң да һәм аның менә шушы Мөхәммәд ярның юбилеена 1997 елда нидә Нуры Сыдур исем астында аның шушы әсәрләрен туплап хәзерге телгә тәрҗемә итеп зур кырыш мәкалә белән Шакир ага Абилов бастырып чыгарды Татарстан китап нәшриятына. Бу китап минем өчен истәлекле, чөнки бу китапның фәнни редакторы инде миңа булырга туры килде. Кириш сүзе дә, тәүге кириш сүзе дә минем тарафтан язылган. Һәм мин аны менә шушыннан кызыклы монда бер эпизодында әйтеп китим. Минем бер туган абый Севастопольдә яши, капитан булып эшләде, дальне плавание. Шуңа барга чакырган кунакка кыз белән барга җыенганда, инде хәзер безгә нәшрияткә чакырдылар да, ул вакытта директор безнең небез Ислам Әхмәтҗанов, министр. Хәзер алга артка төшә, менә ди шушылай Татарстан китап нәшрият директоры кирде, бәрәкалла. Мин әйтәм, мин балага ник кирәк булдым. Шәй, кофеләр тәкъдим иттеләр миңа. Өстәлгә конфетлар да куйдылар. Мин якта карап утырам. Менә Минтимер Шарипович инде юбилей җитә куясың китабы дип әйттеләр. Менә кулъязма бар, Шакир ага бир, шуң редактор булырга кирәк. Шуннан мин инде теге минем бер гадәтем бар. Әйтәләр бит сораучы сорый белеп сораса бирүче тәкатен талмый. Шуңа күрә мин үземә кыенмы, юкмы кешәйбәтләп сораганда каршы килә алмыйм. Яра мин уйладым инде моны Шакир аганың барса әзер дип. Хәзер нидән мин кайттым да 21-2 көндән китәргә тиен, билетләрне саттым хәзер шушыннан, өйдә хатын дулый. Ник бараш yerеңә, баланы мәхрүм иттең дип. Шундан мин моңа утырдым, Шакир ага Абилов мәрхүмнең инде ул теге вариантны булай да эшләгән төрле вариантлар бит һәр вариантны утырып булмый. Миңа бер атна вакыт бирделәр. Мин бер атна менә иртүк торып, кичкә кадәр шуны өстендә эшләдем. Курьер килеп тора,
Nega Şakir ağanı özüne de ko'rsatirga kerak, tingde tüzetirga kerak. Bir atnaşında bunu işlep bitirdik debiz. Ondan indi 16. nega avgustda kitap çıktı. O men aytam, mine hakimiyet özü tilese bir çıgara ekan. Hem zatlı kitap çıktı Nurusudur. Mana şunun bilen de kirip kalgan. Indi onun eserleri hazır. Her iki eserle mana şu Tuhfa-i Merdan'dan Urusulurda olar nege şiiri eserler. Dastan, poyımı dip deytirgen mümkün. Hem olar mine bir bütün tügün. Şağıştırmaşa müstakillikке iye bulgan şiiri hikayetlerden, uylanılardan ibaret. Olarda bir küp türlü mesele X'de buların tartmalı kompozisiya dip deyirtiler, janr boyunca. Bularda mesela türlü meseleler koyular. Mesela bilim turunda, gadillik turunda, sileşebilik turunda, sabırlık turunda, başkalar turunda. Hem şuşlar koyula da onların məğnəsi anlatıla, hem ondan indi bularga turu kilişli süjetler getirilir. Süjetler türlü urunlardan, türlü şanaklarına alınganlar. Bular arasında mesela Kerile ve Dimne'den, Minde bir kişiden, Sağdik eserlerinden, Qottardan alıngan, başka türlü şanaklardan alıngan da var. Mesela bir zahid hikayeti. Dalada barganda, bir onun işesi kile, kıyı kure. Hazır kıyıga bara da indi hazır şuşundan nege su içerge şilekini düşürüyor. Hem şuşundan şilekini küterse ondan indi maymıl çığa. Barakallah maymıl. Hazır tağın şilekini düşürüyor. Ondan yılan çığa. Ondan sonra tağın düşürse ondan kaplan çığa. Her tegiler eytelerin onda tağın bir kişi var zerger, yubilir. Onu çıkarma, efter kişi, naşar kişi. Şundan bu eytem indi. Başka janiyelerini çıkargaç, indi hazır bunu özümüzün janiyesin, hazır özümün edebi zatını çıkarga gerektiğini çıkaralar. Bunlar indi zahidqa. Zahid ismi, tegi izgi de özünün de ismi. Rahmet eyteler, bizge tilese qaysı vaqta kiliyor. Bir zaman bu qayta indi hazır, bunun yine yubilir neybillerle şugullanı bu. Aney, tegi ne bilen, yubilir tugil. Hazır şunda öz işler bilen şugullanı. Bir zaman bunun yine tegi zerger kile, yuvilir, bu kutkargan kişi. Yılanmanda birisi kileyini, bana altın muyinsalar alıp kile. Hazır şundan muyinsalar alıp kilgenden son, hazır bana indi zergerge bu ilte, neyde zahid indi. Şundan zerger eyte, beteş bu bitti, utirilgen hanının di hazır şunu bizden, muyinsası. Hem anı hanga barıp eyteler. Şundan indi zahidini kulgalalar, türmege oturtalar. Mene utirgen şundan bana işitip yılan kile. Mene di hazır sindi nige di şu min sana mene bir daru birem di. Ut digenler, ut daru elik vraşını ut nitmegenler de vraş tip tabip dimegenler kubra ut aşı ulen bilende ola. Mene şunu hazır sana birem min şunu di haber taratırman demek nenin onun ikinci ulun yılan şakka bola. Baksus min onun ulun çağarman dip. Mene şunu di haber taratırman mene devalavuşu mene türmede otura zahid. Hem şundan indi şundan da bunu tavalar, hem bunun indi tegi yılan birgenliği bilen, ut deva bilen hanının ulun devalı. Tirile şundan şah indi Sultan rahmetler okuy, hem bu şınlıkta dürüsün silep bire. Hem bunda nige indi yüzüne kara sürtüp yürtündü degi zergerinin. Zergerini kutkardı bitindi kıyıdan. Özü sattı, hem bizning tegi halıkta yüzüne kara sürtü. Mecid Gafuri'nin tegi kara yüzleri ilikten kilgen tegi halıktaki bizning kara yüzlerinin bir tegi gövdelenişi tava. Buna şunday hikayetler. Ondan tış hazır onda nigedi kişiye kıyık kazıma uzun düşersin. Onda makaller, eğitimler var. Şuna göre onun eserleri gadillik bilen. Ondan sonra indi kişilerge iyilik bilen sugarılgan. Hem indi mine ahlaklılıkka ürete. Hem mine bu yışkına Muhammed yarına indi gadillik jırsı gibi yuqqağına eğitmiler. Onun eserlerinin şuşu ne til yağından bir o ne de uktim ne ol hazır şuşundan ileride kanatlı ibareler, başkalar var. Demek bizning halkta okulgan. Hem şunusunda eske düşürik mine altın ne de Kazan Xanlığı işlerinde indi Muhammed yarına Kazan Xanlığını tasvirlaganda ul dövrüne iske alışlar Muhammed Yar obrazına yiş müracaat eteler. Onun hakkında edebi eserler de tilge alınır. Hem mine Ahmet Reşitov onun hakkında mahsus şuşundan Muhammed Yar degan poyımı da yazar. Şulay bu şairinin hazır Ali İhsanoğlu aramızda
Худай Тәгалә исәнлек бирсен Әхмәт Рәшидкә. Аның Кул Шәриф дигән, Сөембикә дигән шушындай әсәре дә бар. Аннан Мөсәгыйть Хәйбуллин, Флүс Латифи әсәрләрендә, аннан шунда Батулланың Сөембикә китабында да бу Мөхәммәд Яр, Кул Шәрифләр хакында мәгълүматлар бар. Ниdə Казан ханлыгы чорында әлбәттә башка шушындай авторлар да була. Мәсәлән, анда ниләрдән бар, теге Мәскәүдә төрмәдә утырганда берәү анда үзенең әсәрен яза. Оны хәзер менә өйрәнәләр, анда кызыклы. Аннан соң бездә теге тәрҗемә әсәрләр була. Һәм менә шушы тәрҗемә әсәрләр арасында бик тә күренекле урынны били Кәлилә Вәдимнә. Кәлилә Вәдимнә бу чыгышы белән Һиндстаннан хәзер шушыны Казан ханлыгы чорында аны татар теленә тәрҗемә итәләр. Анда теге киная рәвешендә хайваннар, кош-кортлар аркылы, ягъни мәсьәләләрдә кебек кешеләр тормышына ишара ясала. Һәм моны менә безнең кызганыч арабыздан әле яңарак кына китте. Зур галим иде ул хәзер тел белгече. Аннан инде безнең теге фәнебезне үстерүгә, мәгарифне үстерүгә зур өлеш керткән Җәмил Зайнуллин ниләрдә узган гасырның 90-нчы елларында аны аерым китап итеп, шушыннан бастырып та чыгарган иде. Аның кандидат диссертациясе яклаган иде. Менә шушы. Аннан без менә Казан ханлыгы чоры әдәбияты дип әйтәбез. Ләкин бу Казан ханлыгы территориаль яктан Казан ханлыгы белән генә шикләнми. Моны күздә тотканда без инде менә шушындай моны әйткәндә Сибир ханлыгында, Нугай ханлыгында, Астрахан ханлыгында истә табып, чөнки аларның барысы теге татар дәүләтләре. Һәм инде менә ниләрдән алардагы ядкәрләрне дә шактый юкка чыга. Һәм аннан инде без аларның кайберләрен әле белмибез дә. Инде Кырым ханлыгында әле менә шушы Алтын Урда татар ханлыкларының Казан, Астрахан ханлыкларындагы әдәби традициялар, язма традициялар дәвам иттерелә. Яңалары да туа. Һәм монда мәсәлән аларның инде ниләрнең үзләренең теге шагыйрьләре бар, әдипләре, мин аларның кайберләре хакында язганым бар. Ләкин кызганыч, biz әле аларны үзебезнең татар әдәбияты кысаларында тиешенчә кертеп буларны яктырта алганыбыз юк. Һәм аларның тагын саклана, аннан шунда Кырымнан аларның бер өлеше Төркиягә китә. Төркиянең менә архивларында инде безгә кагылышлы эзләнә башласаң, шактый гына материаллар бар, табыла тора, һәм инде тагын да эзләнсәң табылачак та. Менә ниләр буенча Казан ханлыгы чоры әдәбияты хакында шушы. Димәк, Казан ханлыгы чоры дигәндә без инде шушы Нугай ханлыгында, Астрахан, Сибир башкаларында күздә тотабыз. Халыкта белгән белән белмәгән бер түгел дигән сүз бар. Бөтен әйберне белеп бетергә мөмкин түгел. Әмма гыйлемне арттырган саен кеше дә камилләшә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырганча, гыйлемгә омтылу һәр мусульманның бурычы булып тора. Сезгә белем истәргә ярдәм иттек дигән өметтә калабыз. Ә хәзер Казан кирмәненә юнәләбез. Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sirli Казан буйлап йөрербез. Сирле дип әйтүем юкка түгел, борынгы шәһәр үзендә бик күп сир саклый. Һәм моңа бәйлән бик күп әкият һәм риваятлар бар. Менә мәсәлән, күпләребез Кабан күле төбеннән хәзинә табу турында бала чактан хыяллангандыр. Бүген кайбер мифларның тормышта булганмы, юкмы икәнен ачыкларга тырышырбыз. Һәм әлеге эштә миңа экскурсовод Камил Шакиров ярдәм итәчәк. Казан шәһәре буенча сәяхәткә без киттек. Казан белән бәйле булган тагын бер риваят, ул Сөембикә манарасы турында. Нәкъ әлеге манара янәшәсендә без хәзер урнашканбыз. Әлеге манараны Казан ханлыгының соңгы ханбикәсе Сөембикә исеме белән кушканнар. Һәм инде риваят буенча Явыз Иван, ягъни Иван 4-нче Сөембикәгә гашыйк була. Ул әле Казанны яулап алганда бик яшь була, аңа 22 генә яшь була. Һәм Сөембикә аңа ризалык белән җавап бирми. Явыз Иван шуңа күрә Казанны яулап ала. Сөембикәнең инде бүтән чарасы калмый, ул ризалык бирә, ләкин бер шарт куя. Явыз Иван Сөембикә аңа кияүгә чыксын өчен иң зур манара төзергә куша. Һәм риваят буенча Явыз Иван 7 көндә 7 этажлы манара төзи. Сөембикә үзенең халкы белән саубуллашыр өчен әлеге манараның өстенә менә, һәм инде Явыз Иванга кияүгә чыкмас өчен әлеге манарадан сикереп төшә. Һәм сикереп төшкәндә, очып төшкәндә, ул аккошка үрелә һәм очып китә. Бик матур риваят, ләкин ул дөреслеккә туры килми әлбәттә.
Сөембикә 16 гасырда яшәгән булса, әлеге манараны бары тик 18 гасырның башында гына төзегән булалар. Камил, күргәнебезчә, Сөембикә манарасы авыш тора. Һәм менә минем ишеткәнем бар, әлеге авышлык бина астында хан мавзолее булу белән бәйле. Менә бу дөресме? Сөембикә манарасының авышлыгы турында бик күп фикерләр бар, әлбәттә. Һәм шул фикерләрнең берсе чыннан да мавзолей белән бәйле. Әлеге мавзолейны 20 гасыр ахырында гына табалар. Һәм инде 18 гасыр башында манараны төзегәндә мавзолей барлыгы турында гомумән белмиләр. Һәм әлеге ягында манараның фундамент астында чыннан да мавзолей фундаменты урнашкан. Һәм мөгаен шуңа күрә манара әз генә авыштыр. Әлбәттә хәзер аның авышуы туктатылган, аның астына бетон агызылган һәм инде күргәнегезчә тимер каркас белән әйләндереп алынган. Казан белән бәйле булган риваятлар бихисап һәм әлбәттә инде аларның күбесе Казанның үзенең исеме белән, Казан дигән исем белән бәйле. Интернет челтәрләрендә хәзер Казан исеме барлыкка килү турында булган риваятлар 16 сонына җитеп килә. Һәм әлбәттә аларның күбесенә ышанырга кирәк тә түгел. Кайсысы кемдер әйтә, борынгы болгарлар әлеге җиргә килгәч, сихерче әйткән: "Җирне казыгыз һәм су тутырып Казан куегыз шушы шәһәргә" дигән. Һәм әгәр ул утсыз гына кайнап китә икән, шушы урында сез шәһәр төзерсез дигән. Кайсы риваят буенча шул болгарлар монда килгәч, кемдер төшкән Казан су елгасы ярына һәм су алганда Казан шул суга төшеп киткән. Һәм инде әлеге урында тукталырга, шушында Казан шәһәрен төзергә булганнар. Ләкин чынлыкта 9-10 гасырларда Татарстан территориясына килә болгарлар һәм инде яңа ил барлыкка килә. Һәм әлеге илнең төньяк шиген саклар өчен әлеге шушы җирдә төзиләр Кирмән, ягъни Кремль. Соңра Казан исеме дип Казан исеме белән атыйлар, Казан борынгы төрек теленнән нәкъ менә төньяк шик дип тәрҗемә ителә. Әлбәттә, күп санлы риваятлар Татарстанның Казанның символикасы белән дә бәйле. Мәсәлән, Татарстан гербында канатлы ак барс сурәтләнгән. Дөресен әйтик, Татарстан территориясында элек тә, хәзер дә әлеге барслар яшәмәгән. Ләкин шундый риваят бар. Бер малай урманда адашып калган, һәм инде ул әлеге урманда үлеп тә калган булыр иде, ләкин аңа ярдәмгә ак төстәге барс килә. Һәм инде шушы риваятны истә тотып, Татарстан гербына канатлы ак барс сурәтләнгәндә. Шулай ук Казан шәһәренең гербында да бер мифик персонаж сурәтләнгән, ул да булса Зиланд исемле аждаһа. Риваятларга ышансак, борынгы болгарлар әлеге җиргә шәһәр төзергә килгәч, монда бик күп еланнар яшәгән. Һәм шул еланнарның патшасы Зиланд исемле аждаһа булган. Безнең батыр әлеге аждаһа белән көрәшкән, аны җиңгән һәм кайсы риваят аждаһа үлгән дип сөйли, кайсысыдыр Казан су елгасының чит як ярына киткән, очып киткән дип сөйли. Ләкин ничек кенә булмасын, 1767 елда императрица Елизавета II Казанга килгәч, аңа әлеге риваятны сөйлиләр һәм әлеге риваят аңа шуның кадәр ошый ки, ул указга кул куя. Әлеге указ буенча Казан гербына нәкъ менә Зиланд исемле аждаһаның сурәтен урнаштыралар. Ләкин кайбер риваятлар Зиландны начар дип сөйләсәләр дә, кайсысылар яхшы итеп күрсәтә. Мәсәлән, бер риваятка ышансак, нәкъ Зиланд Кабан күлендә яткан хәзинәләрне хәзерге мизгелдә саклый да инде. Без хәзер нәкъ шул хәзинәләр яшерелгән Кабан күле янәшәсендә. Камил, әйтәле, әлеге хәзинәләрне эзләп табырга теләүчеләр күп булганмы? Чыннан да, күп гасырлар дәврендә әлеге хәзинәне табырга теләк белдерүчеләр бихисап булган. Гомумән без риваятка ышансак, Явыз Иван Казанны яулап алганда, Казан ханлыгының казнасында булган күп санлы алтын, көмешне, әлеге хәзинәләрне бочкаларга тутырганнар да һәм нәкъ әлеге Кабан күлендә батырганнар. Кемдер әлбәттә әлеге риваятларга ышана, кемдер ышанмый. Ләкин изләүчеләр чыннан да бик күп. Һәм инде тарихи документларга ышансак, әлеге хәзинәләр булак буеннан, булак белән Кабан тоташкан җирдән 3 мәртәбә ук ыргыткан
yiroqlikda o'rnashganlar, lekin ularni tobu uchun o'rnini bilugina yetmay, tag'in bir sirni bilib kerak. Haligi sir turida bir kimda bir necha ma'lumot da bilmay qizg'anishga qarshi. Demek haligi sir topşuruq kısalarında da sir bulup qolaşaq. Qozon sizga yangi yoqdan ochildimi? Bu motor kuya shaharning sirlari bekup, ham biz ularning qo'y birovlarini oshib qaradik. Biz burungi zamondan olib, Qozon xonligi shuruna xadlim Totar xalqining tarixini sizga suylarga anglatırga tirishdik. Bizning fikribizcha har ongli kishi o'z tarixini bilirga tiyish. Ham biz maqsadimizga erishdik kibek. Yuragingizga tinchlik, yurtingizga barakat tilab, biz siz bilan sog'lashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.